Namaskar, good morning, Suprabhatam, spiritual race for the day. You know, we talked about Tirtharaj Prayag. People asked me what is so important about Tirtharaj Prayag and how Triveni is a source for spiritual enlightenment. See, we must know Triveni is a confluence of three rivers there. One is Ganga, second is Yamuna, and third is Saraswati. म्हळ्यार एक सायडासून गंगा येता आनी एक सायडासून यमुना येता आनी अदृश्य रुपारी सरस्वती येता. सो हाऊ इज दॅट इम्पॉर्टंट म्हणून आमकां कळक जाल्यार आमगेले सिस्टम आमकां कळक. आमगेले सिस्टमान तूं आमकां तीन नाडी आसताची, इदा नाडी, पिंगला नाडी आनी सुषुम्ना नाडी म्हणून. सो इदा रिप्रेझेंट्स गंगा and Pingala represents Yamuna, and what represents Sushumna is Saraswati. So in Triveni Sangam, it is like Tirtharaj Prayag, Ganga and Yamuna is getting joined together, where spiritual elevation source is the Sushumna Nadi, Saraswati comes and joins. There we have to go with our intention of offering prana. दशत प्राण याग करचे प्रयाग म्हणून हांव सांगिल्लें तुमकां. बट टू अंडरस्टँड हाऊ इट इज सो इम्पॉर्टंट, म्हळ्यार कबीर आले एक भजन आमकां उडगस करता आरतीचे, जय जय आरत राम तुमारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे. म्हळ्यार प्राणनाथ कोण? रघुनाथ राम. तसल प्राण आमी ऑफर करूं वतना आमी रामा ऑफर करूं वचवरे जाता. ते एक एग्जाम्पल काण पळयलें म्हणून आमी तीर्थराज प्रयाग सुत्त पळयलें म्हणून जाल्यार आमकां एक व्हड देवस्थान बडा हनुमान मंदिर म्हूण आसता ते वता. थंय वचून तुमी ते दर्शन घेवचाचें म्हणून जाल्यार व्हड 9 फीट हनुमान निद्दला. अरे गदाधारी संजीवनी पर्वतधारी हनुमंतू निद्दला आयता म्हळ्यार तक्क इश्ट तग्गेले लॉर्ड कोण? राम. ते रामा तुम्ही त्रिवेणी ऑफर करू वतना मिगेल कसल काम म्हणून निद्दला. ते देखून आमी इन्फ्लुएन्स पळोवच्या गेल्यार त्या जागाची खंडापटी स्पिरिच्युअल इन्फ्लुएन्सेस तशेंच तीर्थराज प्रयागा वतना आमी ते भावनार वचूं कसला म्हळ्यार आमी प्राणयाग करचे भावनार गेल्यार मात्र आमकां चांग स्पिरिच्युअल एलिवेशन जाता. सो आर एम in going to Tirtharaj Prayag is to offer prana, this bhava. With that kind of thought, if we go, our spiritual elevation is guaranteed. That's what today's spiritual race message for you all. Thank you very much. I am Colonel Ashok Giri from Nai Delhi.